E whaauau ai le tātou tala, e tu sai ma le whaauina o le tātou laonga. O le tāua o le tātou iloa le lei o le atua. Au, o lo tātou wola i le teimi e. O lui tawina ilu tātou wola i le ri. E tau te langona ai le malosi. O le whasino mai le nganga pa ia i tātou mo tātou loto. Ma fionga le tua i le fau ia tātou ia fionga. Ai le suia fe au o le profeta le tua, ia i profeta. Ai tasi ale fe au. O le ola matatau o Israelu ma tuli lo la tau walawina, o le whaio i la tau mamala malama mole la lolangi a usu stai. That's the message from beginning. E o al te mina fio mai eso. E le suia le fe au, e fe suia i mai ave fe au o le atua. Ne fe suia i a fianga o tangata ma le ngasalonga o le olanga. Suia i fo i au ngā tūpulanga. Ai tau ai le tau longo lompea, le ala le whiangaiga tuai sauni le nue o. Le ngā tupulanga fau, same fe au. Israelu, i a outou tausi polo inga le tua mana tula fono na whaia tuai i a te outou. Aua ne i outou whaia se tua ese i luma o le tua. I outou ana i le tua, i outou matatau i le tua, i outou walolofa i le tua, i aua ne i ngalo i a te outou le tua. Fe au lava i tasi. Tātou wao mai le whera inga whau malo tātou wola. Ese teimi, ese whaalongona, ese ngalu e mai le nganga, le fe au ai tasi. Le whina ngalo le li i tātou malo tātou wola. Au e tā ua ilu tātou longona le whamanatu. Ma le toi whamala maino tātou mawhau whau. Anga le tala tuspa ia whalongo mai. Tau te whengai pēr ma mea lui ta wina i o tātou mawhau whau. Le ala le whai mai whamanatu. Whai tau le whionga le tua. E whawhau ai o tātou mawhau whau. Ai sea, le anga i ei le whili o le wholonga. E ei a venga o le wholonga. O iei matangi o le wholonga. O le wha moe sui le mea ngā i le taula inga. I ai le savalinga tātou ma le atua. Nā le whatau tonga le tusia e feso masalo e le whaatasi e le whaalua e le whaatolu e le whaasefulu. Na tātou savalia le tusi lea o na o se tasi o tusi mau ainga. I le whingalo whaeloa mai o le atua i tātou le kalesia. I le teimi le nā, ma le whaatulanga o le tusia e feso le whaamanatu. Wa umana fola o le whala o le. Pola kalame whaavavau o le atua, tusa ma le pule o le whingalo. Le mata upu mua nai ulua i whai upu nai ei. Pola kalame le atua o le au mai o mea uma o le au mai o atunu uma, ma tangata uma whaolaina i lalo o Jesu Keriso le ali anga o le ali. O le eternal plan in ngā le atua, to reconcile all things unto him through Christ. That's the eternal plan. A ua vala wina ai tangata o le atua o e na mua isila fia e le atua, ma vala wina e le atua e lei. Whawaila le lolangi. O mai loi, a o le iaia nisi mea e te tau na tia e le mawhau whau o le Israelu. Le tangata fau o le kalesia le li. E muai mea umala o na tupu le ilo tangata o le atua. O le whi awale na leo o mai tātou ne. O nisi lau tātou wa levon tātou wola i le atua wa o ina tātou le fionga le atua. A o le tāua o le whi au ma upu ei. O le tupu o le ilo o le atua. Langa a le tupu le iloa. E le mawhaina tupu le o langa. Knowing produce growing. No ale ai se iloa, ele ai foi se tupu le olanga ile ali.
Lei se matua I le atua. Lei se malama I finangalo o le atua. Le ala o tātou tino keriso o lewa whono tau soifua ma au auna I le atua. A o le tāua o le whamanatu I ai tātou. Le anga e ua tele le mau mea ua tūlai mai ne yasu. Ua tele le mau wata ese o le atua ua vali e tangata. E whai o le vali e le nalo langi matapua inga ese o le isi atua ese. A o le toe vali fo I lama e tātou o lo tātou. Ola le ka le si etu. Le tuainga atua e whetau I mo tātou ma fau. Ua mo mia le whamanatu ma le whamanatu o le atua le manao le tuspa ia. Ma le anganga pa ia. E nofo le atua na I o tātou loto. Ma tātou I loa le atua. Whamele tala le tusia Peteru. I le ka le sia. Ua. Ia te o tau le lofa tu no le atua. Ma le marui o le atua. I lo o tau I loa le lei o le atua. Ua wha ina mai le atua ia te I tātou mea umarawai o na mana atua. Ilo tātou I loa le lei o le atua. Le winga le tala Peteru. U tātou whaoleina. Wa au mai atoa e le atua mea o tātou whaoleina. Mea o whai mai tau te mo mia. So we need to grow. E mo mia o tātou tupu. That's all we need. We need to grow. A o tātou tupu rena. Tātou tupu e whaavai mai lo tātou I loa ina le lei o le atua. Malo tātou li o Jesu Keriso. O le kala lea pekeru. Whai mai ei Paulo I. Whai mai e foi Peteru I tua. Ilana tusi. Ma fuanga lea. E umai le tusi a Peteru. Le mtau pulo na lua. O le wha mamafa lea. O lea. Tupu. Grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. O le wha mamafa le na o le tātou I loa. Hallelujah. E fatu la lei loa o tangata. Tino Keriso. There is a new wave o lo ta ua nei le whakerisiano o le progressive Christianity. Ua, whapena, so wawai e nei asu. Ma le toi whamatalaina o le alofa o le atua. Ma le toi whamatalaina o le atua. O le umafuri e isi e kalesia. Evangelia. O le atua e talia e me e mana na o i tātou. O le atua e tuava noa. O le atua e fesuia I mai ia lana whama mafa. Le la o tātou wa aia ile matautia o le mele nei. O tātou wa wa iei o sui me o whai e tangata. O sui anganu. O sui whama mafa. O lalo na mafuanga. Langa o sui le aka o le akua. They now redefine God. Le atua le o toi whamatala e tusa ma mei o tātou wai mo iei nei. Le au whama nei tala o le atua le alofa. Le tātou alo lofa I tangata ma le mele mana ulfa I fōni tātou tala I tangata ia. Langa o le atua e lofa I. E luvatu ngā. Ala leo le tāu o le. Whamanatu o Paulo le mele na. Le tangata fau I le li. Kerisiano. Tala Paulo. Oe le tangata fau le li. Na whiriwhiria oe le atua I whawahina le lorangi. Whai oe matama whai. Whai oe matangata o le atua. Oe le na. A o le e loa nisi mea. Tusia e fesu. A o le e sa vali whatangata fōu I leri. A e tele I whasanga e whailau taua whaleanganga. Ira mata au poe ono. E mo o mia ona tupu lo I loa o le atua lea. O le atua ina ia e ola le lei ai. Tu sai ma mea lofam. Sani te mutu na ino whai ai le tala lea. Le funa uto whai atua. Ole I loa e le tangata o le atua po le atua I ngai loa. E whaalango ai le I loa e le tangata oi. Whaalango ai le ola e olai. Ma le savali ai. Ma le ala e ui ai. Whaalango fo I ai ma le taunu unga e oi ai. A se la o tatou manatu I le atua. Se ai o tatou manatu I a tatou. Se ai o tatou manatu I le ola tau te ola ai. Ma le ala tau te ui ai. Se fo I ma le taunu unga tatou te oi ai. Tu salama pe tau te lolotu. Tu salama pe tau te lolotu. Wrong thoughts about God will lead to wrong thoughts about ourselves, and wrong thoughts about our lives, and wrong thoughts about the way we walk, and we will end in the wrong destination. Ala leo le taua, o le tala Yesu lana whamalo singa I rona au so. E tele mena no fwai au tau le lang. Iau tau lotu te tele awani au tau vale. Ale puna o mua mua lea, whai mai Yesu, awan. Then you know God.
o nau tau tua le ilo tau I loa o le tama. Fa mai Filipo, Yesu, se whaali mai lama ia te matou, ia le tama. Ma le tala Yesu, Filipo. Kwa I lewa kere ngai ki ako. Ai kere I au loa mea. Priority, e mo mia, ina ia ola leo so e whaila ngā ruenga le, they need to know God. Mo mia una la tau loa. Whapena foila ia tātou le, teimi leo tātou tei. Ma le tawilinga le larangi leo tātou olai. Hallelujah. Tau te le fe meme a ia langa te loa tātou atua. So le tino keriso, me pi o le whiau whamanatu lea ia te oi. O le toi whamalosi. Maybe o le whafangu lea mua tātou, tau tue wa ailu tātou I loa lea tua. Po o sanga tonu le, tātou I loa lea o lea tua. O se tasio o whaalava na ui mai eile lotu, I le teimi o tuana. O le si tia o manatu o le tangata, human reasoning was exalted above authority of the scriptures. Le lawa, kai minga awa, uman tau whawhia atu piri okaranga. Ua, whai ei mangaku wha scientists, a whai ei ni me whamau ni sao, the scientists prove what is right and what is wrong. What the scientist says, that goes. And human reasoning, male, mafau whau o le tangata. Ole ngā, we still face that today. Ua le whata oto le whirangalo le atua, o le ale mela ea o mai tuspa ia, le atua o tuspa ia, o whai human reasoning tangata. Le ala leo le tā ua o mele o tātou toi la sia, ma le teimi le tātou tio iei. Ma mea ia ua ngai mai, ma mea ia tau te olai. Ia, e tā ua. Le ia aua nei wheme mea i tātou. Praise the Lord. Yeah. Tātou vai e tātou tus whaitau. E wheso e mōmua. Tā upo e mōmua. Lera tātou whaitau ina mali whai upo surulima. Ina luas fultolu. Antonu e le ola utala e onolo tele le tamau a inga lo ta oto ina. Ia e mo mia ona tātou whatangal tuspa ia, tara no mai. So it's more like an exposition. Le mea lela o kalamoa tuai, o whai upule nae. Sfulurima, I le luas ful ma le tolu. So I setol tātou whaita wina a tol temitasi. La kako whaika winga ma mo whaiak. Amen? Muli mai. Whai upa sfulurima. Ua au whaalongo I lo o tau whātua tua I le li o Yesu, ma lo o tau walofa I le aupa ia umalawa. O le melea o te le I mapua I le whawhitai o no tau, tau ta ua o tau iau te tala. Ina ia fōa iatu o tau e le atua lo tātou o li o Yesu Keriso, o le tamae ona le mamalu. Le anganga e ona le poto ma le whaalinga e lai o no tau I loa le lei o ia. Ia whapula ina mata o tō loto la whangaka I ngāna whaitonga mua. Hallelujah. Nā le whawai o le mana onga, le whawai o le mo mia o le tātou I loa le lei, o lo tātou atua. Mua o le tau tinonga mā losi lea le rotui e wheso. Whai mai Paulo, wa o whalongo I lo wa o mai le tala. Wa longo mai le pito lo mato iai. I le ma losi o lo tau whatua tua I le li o Yesu Keriso. Ma lo tau wa lo lofa I tangata o le atua. O whalongo le lei whana o le atua. O le tātou tau tironga rea. This should be our testimony. O tātou tangata whātua tua I le li o Yesu Keriso. Le whātua tua e ngā ioi whātasi ma le alofa. Ngā ioi whātasi ma le whāmoe. O lo ta oto foi tono foi upu ia le tā whatolu lea. Whātua tua, alofa, ma le whāmoe. Whai mai leo Paulo. Ua o mai le tau tinonga lea. Ia I mātou. Ele e ngata I rega I Efeso. Ua tala mai. Whapena foi la tātou. O lewa na tātou whaoleina, tino Keriso.
Le mono tau tātou wala whātua, o le tātou whātua ia Iesu Keriso. Tātou whātua ia te ia o le tangata, o ia o le atua. O le atua na liu tino tangata, sai lea matanga le upu, sai le atua le upu, le atua foi le una, ia whaia mea umalava, le atua o liu tino tangata. O le tātou whātua le ia Iesu, o ia o le tangata, o ia o le atua na liu tino tangata. Le ala le whamai Ioane, tua ila na tusi. A whaia iai se tau tino, ele ia fio mai Iesu, ile tino, whai mai Ioane, o le angangare na o le aneti Keriso, o e o lato whawhitia le atua, o liu tino tangata mai, Jesus is God incarnated. Those who deny that, John says, that's the spirit of the Antichrist. O le anganganga o le aneti Keriso, au tatu whatuatuanga lea, o tatu whatuatua, tatu te leo whatuatua, I se loku kako ke leo whatuatua, I se mea o tatu whaia, but our faith is in Christ Jesus. Hallelujah. Au tātou whātua le na malo le alolofa I tangata o le atua. Awesi popo mo Iesu. So that. O le tātou wala lea, tino Keriso. Tātou wala lea. O tātou whātua I leli. O whamalingi mai le lofa o le atua I o tātou loto. O tātou alolofa I le atua. Tātou alolofa I tangata o le atua. The highs and the lows. O e mawalulunga ma e mawalalo. O e ngofo le wharefunga whanelua ma e ngofo le whaneo. O e sfealua I kawa le kioaka ma e kia e solo whangua. O e ngā lua I ngā rua ngā malo ma e le whaine whakoanga. Tātou te alolofa o le testimoni lea. Whai mai e Paulo. Wa o mai e Efeso. Le whātua tuanga ma tau tinonga ngā. A le lotua Iesu. Le whātua tuanga ma tātou uma o tangata o le li. A whaila te nofo mai. Ai te whātua tua I le li. Ai te whailonga tangata lo o lofa I tangata o le tua. Then listen well. You need to know God. E mo mia ona e loa le lei le atua. Praise the Lord. Hallelujah. Malo tau wa lofa I tangata o le atua. Vai. E le aise me atua I tangata o le I le teimi rei atulu I whafo I pupua ngā u whainta me ua I. Na pau a leo le me atua I tangata e tua I tangata o le ri. Lala leo le malosi o tala al tuspa I o le unity o tangata o le tua. Ia tasi tangata o le tua. E o tu tusi o Iakopo e whamantala le tusi o Iakopo. Le mele ia, le aingo le tua. Aua tu te whailonga tangata I whapotonga o tangata o le tua. Aua le tele vame le alu e whailea o nanga pe a saru kangaka mawalunga. Ai u mai lo pupa kua pe a luaku tangata matipa. Aua ne ia tātou le na le lotu a Iesu e el tau tinonga malosi lea. Only the Church of Christ have this testimony. Why? Langa o tātou whātua tuanga e leo seisi me palasi ai. E leo whāwai mai ngi me o kako whaia. A lo whāwai mai o lea lina ia whaia le whaolatanga. Lea la toi whawhangu tātou tau tinonga le tino Keriso. We are men of faith. Tātou o tangata o le atua. Tātou o tangata o le whātua tua. Tātou o tangata ngā ioi. Tātou whātua tua. I le tātou walo lofa I tangata o le atua. Lala leo le whiau o le tala le rei o nā o na pō. Lei whalangolangoa I se tupe e tū le tanga o tangata e alue. Whalangolango le ainga o le atua. Whalangolango le uiga tali malo o tangata o le atua. O le tasi le mafuanga e rei o na mafuli tala al tūspa ia. This is one of the mark, traits, characteristics o tangata o le atua. O tangata alolofa. O tangata tali malo. Hallelujah. Ave se popo mo Iesu. Praise the Lord. So that, for my leo Paulo, ono le na. Wa ona we o te tatalo mo le mele Efeso. Why? Langa e lui ta wina le tau whatua tua. E lui ta wina le whialo lo whai. E lui ta wina. Leanga e o le raro langi o le tau ole mele tau cholai. So for you to keep on, pe a whaualo tau whatua tua, whaualo tau walo lofa I rea tua, whaualo tau walo lofa I tangata. Ma mea umai, for you to keep on doing that, you need to know God. Hallelujah. Sa tala noa tātou lotu pe a whaisai whalongo le kou loku le fiasi.
Sakalango tatou lotu le teimi le ona tulai atu nei. Le tāua o le tatou langona o le whetalai mai o le atua. O le whetalai mai o le atua. O le whetu o le mea. O le o inga le mea. Fai male tala atu spaia e sau Samuel. Wa se a whetalai le atua le nu. The word was rare. Lale winga le tala. O le condition na ile nu. O le whetalai le atua. Au whanau le atua ma whatulai mai le atua kamo Samuel. Kalangoa ia le kua. So le whetalai o le atua Samuel. Ma le whamai o Samuel ma le attitude le perfeta. Lo atua whetalai mai. O lo whalongo atu lau au na. Hallelujah. Na o le tāua la o tātou langona o le whahali mai o le atua. Ma le tupu o le atua. Ina ia tātou iloa ai le me le tātou te o ngai e. Ma whai ei ma whamanu yanga. Le fionga le atua. E ui aua. Whai kāsi o yanga. Amen. Praise the Lord. Au. O mea tau te mau mea. Tau tilo iei. I tātou iloa le atua. Fai upo sufitu. Ina ia fua yatu o tau te vai fai upo sufitu. Ina ia fua yatu o tau e le tua lo tatu o li o Yesu Keriso. O le tama e ona le mamalu. Le anganga e ona le poto ma le whalinga e lei ona o tau ilo le ia. Now, awai mai le loloto o le mea le tau a i. Wa mai leo, tau o lo tau ilo le atua lea. O ai le atua, le tala le i. O le atua o Yesu Keriso, lua, o le tama e ou le mamalu umalama. That's the God that Ephesians wants us to know. Le atua le na. Le fai mai e i. Na o ta ua whaupunga i e lua le i. Le atua o le tatou o Yesu Keriso, o le tama ia e ou le mamalu umalama. The God of our Lord Jesus Christ and the Father of all glory. All right? Now, le winga le tala o le atua le o tātou o Yesu ke. Le atua le na au na ina Yesu a soifua o ia ila na ngaluenga ila lo nei. While he was on earth doing his earthly ministry, he worshiped God. Le atua le nan tapua iei. E leo seisi atua. Hallelujah. E leo ngia kua ngi ala mangi ngamea. Did you know this God? Ai toi whamatala atiri mai la i o le tatua. Le atua le na. O le tama. O le tama e ou le mamalu uma. Le winga le tala paulo. E mo mia le tatou ilo le atua le. E le ngata o ia o le atua. O ia o le tama. Le tama le mamalu uma lea. We need to know that. I le whera inga fola. Mo mea tatou ilo le atua o le tama ia i tatou uma. We need to know that. Tatou mamala mai le loloto o le merea. Na whalanga mai le tatou Valentino Keriso. E iei tapua inga o lo. Whai latala inga o lo. Latala ia le meleo le brotherhood of all mankind. And the universal fatherhood of God. Le tūlanga ta maawa o le atua I takata uma. Ia nau whalongo le mai, kako whali, whalongo le mai. I le whantao tonga le fionga pa ia le atua. Ua whaali mai e le atua o le tama. O le whalinga o le atua. Nao I la taulau. O e ua tā ina o lato o langa I le toto o Yesu Keriso. Ua whaola ina I le whatuatua. Ua tau ambi o tonu ina I le li. Paua I o tangata. E whaali mai ei le atua o ia o le tama. God as a father only to the saints. Only to the saved. E te me ta ua I le atua le tūlanga le naile. I le mafutanga mai Israel. Ai o le whawai o le la onga le tau.
Lango tātou na whaia tātou e le atua. Tangata uma na whaia le atua le la. O le atua tama. Ia I tātou uma lava na whaia tātou e le atua. E le aisa o ka whapengal kuswaya. God is not a universal father to all mankind under the sun. No. God as a father is his revelation to those those who have God adopted into his family. Maona tali, maona fafine, I la tolena, e mo mio na la tolo le tua le ngat da se tua, a le tamaya tato uma. We need to know that. Amen. E ola la tangata uma I lalo le alofa tuno ala utele. Every man lives under the common grace of God. But people don't become child of God by his common grace. They only become a child of children of God by his saving grace. Okay? Le lo fatuno ala utele le tua sulu mai le la ma fanga uma ya ka fa ola inga ma ka le fa ola inga ma le au fia fia ile ku ma le ui oi ile ku. Hallelujah. Ma na lava uma ile ma tanga le ea. Ma ka ko fa su uma lava le kimu le ku. Ma mai ele tua me alofa tu I fo mai kon fiki ka ko vai pe afula ma maua ka ko mai suka. These are all gifts of the common grace of God. Hallelujah. Me I wa mai fa sala la uma ye me alofa na turo le tangata. Mai ye me alofa I ya o mai o ka ko ma fo ya o ngi vale. Hallelujah. Abis mo mo Yesu. These are gifts of grace, common grace. Ole tua. Ale tamara. O le whalinga mo kako uma o wa whaolaina o tātou wanganga. Praise the Lord. Need to know that the new man, mai palo, ya che oe le takata fau, the new man in Christ. Need to know. Hallelujah. Le lai le se mea tau o se. Whauso ka ngaka uma. No, this is... Ya vai mai lai se fa ya ku mai kala ma ngai ia. So le winga la le tala. O le fa ma lo sile mo tatou, fa fa la ina lo nga. O e o le atari ma la fine o le tua. Ko fa lo mai. O le tau o le o ina o tatou o tamale, a fa o le tua o tamale, le la. Tama o mo ka ko. A fa la o le atari, a kali fo ia. Na le winga la le tala o le fa ma lo sia o e me se ko ka ko hu, okay? O local context. Ele ai se mea whape o le a sili fo ai le tūlanga atali o pau. Whailanga kāwale, whailanga whanaloa. Ia ke oe le ke ngofo whaneo, ma whanga o pua. Whalanga mai, ele ai se mea o le a sili whape e sili atu le atali anga o pau I le atua. Nai lo le atali anga oe le ke ngofo whaneo. Ele ai se me whape sili atu le atari anga o tangata o lai whainga luenga ma maua ona whailong. Mai le atari anga o ere kaule lea ngai hola mai wai alu kausir kou a inga me upanga. Ta au whilai mai mera, this is an encouragement mo kako uma. O le whamalo singa leo tato uma ina ia I loa ai, nobody can be more a child than you. O maua mai. O le atari, le winga lo loko leo le mea langa o le taua le mele kako ki whaia. God gives us different, various degrees of grace. Okay? Ai atali uma tatou le atua. Whanau uma tatou le atua. O le matango fia le mara matautia. Le benga le whamakala mai matau mua. Alright? He's our father. No God as a father. Lela elise me fa vai ai tato uma fa ftai le tuo le melo tato ai fa ftai le tuo ni me tato maua a le fai lo anga le melo te fai tu ai e tu sai le vai le tuo ai tato uma o le utai le lenio le kanga for figure but we stand in the same footing before God tato uma o fa now ale tuo I am a child of God so ai
Whether you high, pe kere ngiau ku pepe a, tau teo mai lo ilu mo le tua, tato umo whanau. Lo mo le. So lo to tele tato whale, o tau ola ma tau atia o tau ainga, le ma ngai leo le melea, lo mai, langa o. Whalanga meo kalangoi, o mo kalangoi, ngai o koe kalangoi, le vai aso koe kalangoi, koe i le melea o le tamaanga o le tua, o the fatherhood of God, ele umai sa launga kala kasi le me tu watu lo loto mo le whamalo singa oe i le mea nai te iai. Alleluia. Lala leo le atiai o le tatou whale me whamalo si tatou. Se leo lo walo sa ilingi me ki leki whaia o le mea lo au nei le atua ma le loto fia i mea o le amai le atua i ati oe. E ma whainga au nga le se lafe ka la, whainga au nga le se lau ka la, whainga au nga se fulu ka la. E se le poko o le kua manga me whai. La le tato va ai ele kusa male principles of having a try. La le fa malo si se fu ai sia pa lengi u mai ka. This is a monetary system in fenga kwai pa lengi u mai ka. Se fu ka la su wa se la ka la su wa la fe ka la pa lengi u mai ka uma. Everyone serve the Lord. O mai lu mai le tu. Na le ta wole na lo tele vai mal fa na wole tu. Ma fu anga le lo. Fear lo loto i le tua. Fear lo loto i le tua. E te saua lo fai lo anga lea, this is the authority o le pule lea o la waia tau lea, e te saua i le loto ma lo fear i le tua. E te pese ma lo fear i le tua. E te le nea i te tau talao le atali o le tua. E te le nea i me fai e isangata. But here's the negative side o le mea le fai atu. E tā ua ilo tātou ilo lea tua whatama ina ia la mea, ina mai eina mea lea o lo whai longa tangata. The fact that oe te atamai, that doesn't mean you have more right to God than the other person. Hard lesson to learn. Le songa whainkaa. Langa o tātou mo le tātou nātura tangata whapenai, tātou wola ei o le nātura tangata le nā. Whai mau kako umalawanga. But it's so crucial o le tātou iloa ina, i luma o le atua. Tūlanga tusata ua luma o le atua. Sei whai leisi kanga iei. Tūlanga kusaka ua luma o le akua. O le aranga ngana tuspa ia atali. A fai o le atali ma le fine o le suli o le atua. A fai o le suli o le atua la alisi mea. Suli fatasi makariso. That's our position. That's our position. A fai e se temi o mo mea i onam tua to i loa le lea le tino o kariso le atua. As a father is the time that we live in. Because things happen. Ia lau toi tu atu le titi. Koe wha malosia, kilo kako whare. O le tāua lo i lo tama, le atua le tama. Langa a e tama lo i le atua. E le ai se mea na te mwhaiona i atoe a maisea, le tama anga o le atua i ate oe. When God becomes your father, nothing that you do would take that away. Koe whalongo mai. E le ai ma se mea na te mwhaiona i a maisea, le tama anga o le atua i ate oe. Pe a whai o le awa e atali i le atua e ala ia Yesu Kiriso. Malana whaola tanga. I lona alofa tu noa. Ta maa le atua i ate oe. Ta maa la vai whawawau. No matter what happened. Pola ale me tulai mai. Si karu mai uka ko lima pea kako ua whakasiri ngei kai au. Now, whalongolongo mai. O le tātou ta maanga i le atua. Ma le whai o tātou mātali ma whino le atua. It has nothing to do with perfection. E le ai sisi o tātou e ato toa i le kaimi le kako ke olai. Tātou te ola o whanau o le atua, a o whanau le o le whatu noa o le atua. Tau te ola ma tātou whaulango i le atua, i mea ua ia au mai. Ai leo kako. Leo kele aua ke wha aksesi, leo kele aua i sa o le leia ua ke wha le kou kai au.
Ale o au ngai o au kai au. Now, whalongo mai, o te leo whai atu nei le mea lea o mal tuspa ia. O le atali o le atua, o le a whai ai ma alofanga, le fie whai le amio leanga, ona o ia o le atali. No, that's a different story. From legalism to license, kukusa le ia mea ngai lumo le kua awa. Tau te leo toe ola lau tu la fono, ai wa kako ke ola so whai le lofa tu no le atua, ma kako whai le uskai ai lava nga. Stasi whai longa kako whai le uskai ia, e rei wha ola inga kako nganga. But you may fall tomorrow. Amen. Ale tau ale, o tatu ola fatua tua, ma le tatu ola fe alo lo fai, fatangata ole tua. No God as a father. Malama lama le tatu ile tua. Dama, ala le tau talai la mo la mo solo ye me. Na falo me la tau. Let me come to you parents. Sa onga me le. You will never find in the Bible. Se kai me condemn mai le kua on tangat. The faithful one. Sau Yesu na pau atangata na matuali ya Yesu falongo kala Yesu tau te pupula mai o ko fa ngau ngaka fe ai. Folinga I fafo out tonu nga po ngai vielo pi o ku mau. That's what the Lord was saying to the self-righteous people. Ole o for say mo na sa kai fa fia me o kong. But Jesus never condemned a child. Wa uma mai fale como pekelu ele sa o pekelu e fa ko Yesu wala ngan fia poko. Wala ngan fa foi o fia kama mafa. Se. E sa o pekelu va Yesu no tatalo ai to fa malosi mai. Na falo mai le makua. Makako uma, falo mai kako uma ke mga ya umar kako la umar gei uma ko asa le ngata o ngata fa tua a tau tino ka malosi le oe fa kua a lo fai le tua te mala malama le o oe le kalima le figo le tua ke mala malama le ainga le tua. Matua. E akali lor ka yake. E akali e fa vau. Sau fangau mai lor kama kenge yake. O le kama kenge e fa vau le kama kenge le. This is your daughter. This is your son. Fakinga yake o e kaeo. He's still your son. Mai le papa tua ya te oe tae. She's still your daughter. Nothing takes away that child identity. Nothing. Po feel me angai. He's still my son. Still my daughter. I mentioned it. Here's the difference. Follow me. Etele taul tuspa ia fa pe mai ai wo fa penga tu tusa ina ele tua ona tangata. God gives us various degrees of graces. Le tino keriso. O le tangata malona o le tangata lea, o le lima, o le vae, o le kalinga, o le ulu, o maka, o tarara. Okay? But it won't function. But here's the thing, le yonga, kau kia le mele kako loa. Anga, o le na tūro leo langa le tātou te, whalongo le mai whani. A whai e, koa kolu lau whangau. Ese umar ko kolunga. O lesi e pele mai o lesi o le kalimanga oia.
O le sia kai whakala whakoakau ngā ioi mai. A o le si ki ngā lama kai a mamau. Ai aka ma wo whokofo pēia e le ia se me o kupu. O le whangau la se ulaka. O laito e karimai. O oila. A o inga. Le whikau i le mea mawoi. E pāle pomu I kawkawa. Ngu le leia o ila le aima se kala e whaia. Le aima se ngā e kasi se mea. There's a difference. Whapena uma whai mai makua amene. Our children are not the same. But they are still our children. E ei se mea e sili ai o ngā kali pe a whawhingela o pepe le sapai. Nai lo le lila sa pepe a uma le pepe. A o lea mo whai aku ai oso mai le nguku. E ei se mea e sili ai le akali lea. Ngai lo le akali lale. Ei ai. Nothing. This is your child and that child. E ke leiloa. Le kama le fisi o lim. Ngā ke ua lau lima kai au. Ani e tole kisi le langa se me kisi le uru kisi karinga kisi kai au ko fa ma ue. One philosopher said something like this. Mo fai kau kusi. My books le fai kau. Children are doubtful blessings. Kalangar filosofanga. Fai mai o whanau, o whamanuianga e whale mau kingoa. Se kalkalo e makua, I sorry, pi kakiliri sa olea kala. Ioi. Awai ki kau le moe nge ke nguwa mawha moe lo wakawaka. O ire skei mi whai mako kala o whai ako lau whang. Lei masisi o kou ere I moe lima lea. Lei masisi o kou kere I kua I kawkawa makari lo ngasau. Ke mi whangau mai. Mai makua, amen dad. Awa mako kua e, awai ka whewhe. Ei te me sili ai lau ku lunga ke alu e whai lau whiau. But they are still our children. Mamma mia, they are still our children. They are still our children. They are still our children. Our tatu whanau. Langa le tau o le makua koe ngofo le leo lea kual kama I le loko oil kama, maloko oil kinga. Langa le whau tauta I le melea o ngā palasi lo leo tātou I le mea olea o le whaitama whapito. Did you favor one over the other one? But God never does that. Why? Because God looks at us the same under the blood of Christ. E tau I ese tātou le atua, but child, being a child position. Tātou atari anga, marawi anga. Amen. Sa whare whonu talo tātou lotu no, whai atu le whonu tatalo, whai wale, please pray for me. Wale whai ngō fie le mere tau tāmiloi, le whai ngō fie whalingo le whionga le tua, ma le talatala ina mea ia, langa o mea lui ta wina I tātou, ma whau ai tātou whai marekala pēteru. If you want to grow, then you need the knowing. No knowing, no growing. Nā le mo mea tātou loa. Lana le whai atu e teim fōi o te ai.
Paua leo le lenga mase le ku ke mi longa kali le salamo. Has to repent, come to the Father. Come to the Father. Alu ala kama foi lele, alu ma ame uma me uma. Alu ka ai ka anga leo lang. He was saipua. But he was still a son. A prodigal son. Koe foi mai lava. Still a son. Na le ta ua le ai ta tolu whana o le atua. O le alofa muti vale o le atua e lava matutoe. Na matua whana o le mai tala leo whai atua i. It's a wake up. Toi whana wai tato malu tato wola ina leanga i teimia. O ke mangao a woki. Ia wha pēla o whanau. Ngā pau a leo le whao ao. Ngā owiroa i le atua was my dad. O te manao foi ai whape ngā o e tina, a eoki, ai whai mailau kamakenge, a maka o maka e le mea ka o le lofo o le tua e loki ngā. A whalongo le mai ka kou whangau, this is not an excuse ala le whai kala i ngā mea, a se piur mai le mea lea. Si ola jae. Si ola jae. Teolupe sa wha matala tu tato lotu tala lea tama sengu whai ko iga man mako whale. Tala ole, tala o tua nai o uman tanu ele tua pari, the past, house. Leo langa sala, langa tuai ole akari. Te ala il tae ao la sto na in manto whare. La e mau o vai kongor ka wale. La e kari angalo malau, ngalo kingo leo kaki e lalo. Kongor whare ka wale. O ngā kau leo ole po. Olo ku ka wale. Pau anga le mengolo, ngale makala ka wale. Palasi lolo. O kilo, moelo. Te ala i whala e mau o vai kongor ka wale. Te ala tu. La e nofo le se utama. Mai longa o fōi whafu. Masau whai le iei. Se utama. Te lei lopo lale umina nofo ina. E nana o te ia trai lunga o tola e nofo malo utama. Lei lopo lale utala whai. Ai mai lo tala utama. Laso manatu. Pe ana whape o leo te waai le atali uoti. Te malamalama i langona no fomo wa ai ia te ai. Pauanga kalaru ka ma. Do you understand how a father feels? Ana leo e oti mo. Ele fa tali so te ma si fel so tala tu lu. Alu avelong mo fo. Kurungai. The following year so lo so e malu. Good listen. Listen. Tato le winga leo le tala. Lo le polo le kaua le mea. New man, this is battle. Ale mele te to te tua ye. Know God as your father. Whainga o le atua, whawhanau o le atua, malanga tau te tua iei, i le mea tau te tua iei o su whainga ia, tau te tua iei, mai me te tupu i langa, tau te tua iei, e apa tuai lau li mai lesi tangata, mai e whamalosi mai lesi tangata, le nga o le kau o le mea. Mane tā ua e. It's good. Te le tua ina la le tau ngā tupulanga o tua nai, they did their best. Au tātou leu tātou no nofo i lalo whalinga o fionga le tua. So this is a good side, le mele leu talo o tuai. A me foi le te nofo o le kamaikiki mai lo a whai o le atali o le tua. Mai malamalama i e whai mai o le tua whatama. E te malamalama ai i le mele te whaia, ma le olanga le te ola ai.
On the revelation. Mele matua le taua e ke oke. Ai wale feku ua lo wakari mo wa fi. Don't curse your children. Painga tao na ola sita mai titi pe afa pe ufa lava I lunga. Se condemnation. Ha. Le fai le tuol melna ilunga kari. Kango bai fa kong wa fa umo mbia le sasa ilunga lofa. That's why we need to know God's our Father. Don't you make a little tattoo there? You got to praise the Lord for Paul. Okay, so let's just tell you. Ole, that's what we know. Lala leo le fai mai o le tala Yesu o ia wei. Ina wo au mai ma tol tala fa mai tala Yesu o le melanga o le mefa akali I makama. How do you pray? Pray after this model. Say, our Father. It's your Father, but it's not just you. Our Father. Kama fa kasi mai. Lala lewa, tua I kako wheresipi e whai. Tato lotu wheresipi le, sau se kau kalakala kuk mei lalo le sire. Langa wau leilo au mao kou. E lea au tau foi e maua lea mano e kalagoa mai e kiau in a personal level. Al taua se iatia e mai le mele kaku ke ei mai loa e lesi ko inga, viso kai lesi ko inga. E ke ilo e lesi ke miao e mai a kua i o la kafe leo songa isupe a olo uso isupe kafe. Ma sanna fa lo ma to fale o te talo I te mi mau ke ai. We don't deserve any of this. We don't, God. Ai mai se o lai ano ai lau fa nau lai fia ai. Get to know God. Le tuo Yesu Keriso o le tamale. Malu the Father of all glory. Lala le famai tala tu spai tu se na o Efeso ta a fai wa tua ta to ile tuo tamai le tuo ka ke alo lo fa fo ile fa na o le li. That will heal. Te leo tangata. Ele loa whawhitai I le atua ono tangata o le li. That heals you. You deserve to be served. No, you don't. Olo whawhitai I le atua I tangata uma. Some of us will manuia o kako o le lofa o le li loto o tangata. Take up the responsibility overload the responsibility because o ye le lofa o kapelegi mai o kako o lofa ngaka mai au kako saulanga get to know God as a father avese popomo Yesu. Praise the Lord. You're a child. You're a child of God. Now, you need to do all the melia. I say there's riches in this passage. Oh, I don't know the melia.
O mai le tala paulo ina ia tupula le mele. Tau te mo mia me tolu. La fa umar ka kolau. Tau te mo mia me tolu e feso, mo mia ta tolu me tolu le nganga o le falinga, le nganga o le poto, le nganga o le falinga, mamata fa pupula ina o loto. We need these three. Le wingo le tala tau te mo mia le nganga o le poto me o mai fai le nganga pa ia, tau te ilo ai le finangalo le atua. Hallelujah. Tau te mo mia le nganga o le poto. To know God as a Father. Hallelujah. Le poto e mawhai ona whamatalaina le fesiri o le ama le whapewhea. Le nganga le poto ngalue mai le nganga pai o le atua. O le ale me fina ngalo i le atua. Le ale me mana o le atua e whai. O le ale upo le atua mai. Whapewhea ona u whai le tala le atua. Whapewhea ona u ola ina le upo lea. Whapewhea ona. That's wisdom. That's the spirit of wisdom. Wa falinga o le atua le mana o te iloa. Whawhena whatatau falinga i o le atua. It's the what and the how. Matala tus pa ia ua. Fetala mai le atua ia Samuel. Le atua fetala mai. Uman fetala mai le atua. Wisdom. Uman fetala mai le atua tao. Samuel didn't say anything. Why? Wisdom. Wait for the right time. Whakari mo na kai mea kawa inga whaikala lea. Se ia o ina whai mai Eli. Samuelu. Tau mai. E kaolo e Samuel. Lale upo le atua le mea ioe. Lale upo le atua le. Lale tai me whai tala le mea lea. Whape wheo na whai tala le mea lea. And many times that's why we fail. Tau te le marmala mai le atua. Na tau te mumusu le anganga le po. Tau te musu le wai. Whalau mai whana le atua. Because knowing God is personal. Tato i loa le atua le ilo whantangata. Le ilo e te ilo lo le atua na ilo lala ye mo. Mie whamaula lo loto. It's too personal. And people don't want to know God. Le melenga. Le angai whamaula lo le loko oe. Langai mo mie lo ngawai. I'm on my hello futala. Hallelujah. And people don't want it. I'm on my hello. At the mayo le nganga pa I o le tua. Ana ole tu fala ko mai le le tala tu spa iele. Tata poto e. Io e. O fala vor kala fa kai fole le ka ko wo jo a mosole za foi la ungo le e mau foi lo ka mafo fu ngaka o le mai le fole nga lo fa ka mo se ma mo la khwai ya la ku lo le mai le ki le saulo mo le ma mo ya e saulo mo ka foi o aku mo ka mai le wow ai le ke ai le mai le la pole a lo le mai le la po ai mo la fa se ma mo la ko fa mo no lo foi feo fa pe ngale ka poko yo le mai wa anga whape a maga ia umaka mai mai e wou mai iwa oi. E alu le aso whakai whasi mamoi. A wale wou mai wow whape nga. Umole leire mea. Feel makai whakari mai whasi mamoi. We need the spirit of wisdom. O te ilo me le fai mai ele tua mal tatu lo faringo le tua mal tatu tala fai mal te mi fai ai tau te ilo ile me awal ta mal tau yo e tau te ilo ile yo e tau te ilo le Famaltala Yesu ai se falongo de ya upu mo fai ia fa kusa ia ka poko. Spirit of wisdom. Maltala jus pa ia fai leisa
mama e ngana ngo fie fa malosi. Au te mo miele ngana ngo faringa. Le winga le tala e le ma faina tatu I lo se ilonga e faali mai. Faali mai e le nganga pa ia e tatu le tua. Faali mai lona fina ngalo fa amna mai try nga tanga tai le tua. We need that. We need to sit down. O sai mai se so a kun mele le nga fo. You need to sit down. Shut up your mouth and listen. The Spirit reveals to us, uncover to us. I want to know. Ana tutusa lu tatou ngā wai le ngā ngā le poto mana ngā ngā whalinga. Whapea un kako ngā ngā uwhia maua se kala whau le asu. An tutusa le na nau e o tangata o le atua i mea male na nau le whai kala whia. Se ka whia I loa pa se kala. Ana tutusa le na nau mo tatou. Male ngā ngau ka kou le ngā ngā whalinga. No wonder why many people have been saved for ages, but still don't know God better. Praise the Lord. Me kolo on mo mio tatou loto. Fa fulaina tatou loto fa mala mahina. Tatou tangata lilo I tonu no our inner man. The inner man for where the intellect where our emotions where our minds. Tatou man for. We ka ko lo le tuma. I want to know him. Want to know my God. You know just to fa follow we law lo to. To fa follow we law. We all look to Ma. I can talk to him. If we don't tell him no, to see a law, le to look to Ma. Na yo we law I the mere. La le tau cho tun tau po tolu le kala ko fa popo polo. Tatu talo I tatu lo le lo fa lo tele lo se ma le ma wo lunga le lo kele le lo loco. Le lofa oi God the Father. Well, tell her to spoil to Samuel who fake a cola. What to put it on Samuel who more or less. I'll find out where. Find out Pelialo. Latele law. Letu. They did not know God. Upule e fa na ula vale ale winga ngale ole upu. Pelialo. Nala le tuso con riche fa tusa ele tua sa kangi a pelialo. Ile mfai ofa kasi e sum pelialo. It's a Hebrew word which means o ka kai fai a me o me o markea le kea. Fai a le uskai male le kea. Why? Because they did not know God. I told you Lord. Leto. Samas. Ana o letu. Oil tangata fatu tua tulai mai. Oil tangata fatu tua. Oil tangata le alofa le li. Ta oa. Tatou fale. Ai se o tatou fale o e longona. Etele o iloa le mel na tatou fale lotu. I'm sorry if you are in that situation. Ole tu e me o tatou lotu. Privilege.
tomorrow. But it's still my dad. Lord Tama, I can come back to him. Na mo ini me uto fong. Mo ini uto fong. Mo ini uto fong ala tua tua level no talo everyone. Te talo tu someone if you ngale tua te tai already. Ilo loto. Tino ke reason pray with us. Everyone. Hallelujah. Father, we thank you. Of day to mali tau whana we know ima joya joya ya Yesu Christ. Yes. Yes, Lord. Ole loa e whai pea le manau mie. Ole whawhawina, ole whamanachu o lo macho I loa ina o oe le atua o le tamaya I macho. Le mafutanga e vavala lata. Macho stela noa tua ia te oe mo macho lotu. Help us to see. Help us to know you deeper. So ni maina ia macho I loa tili oe. Atu talo I le nganga o le poto mo le nganga o falinga. Al fapula ina o macho lotu. Ina ia macho I loa tili oe. Lau ina le lau ai le nei tai au macho falongo. Fa maulalo o macho lotu. Fa maulalo le le fayo I macho matali ma fa fine le le ia te oel te ma. Mole le le o na macho faata oe. Yo macho loto I fale ainga. Lo macho va matangata oe. Yes, Lord. Mangalo mai. E macho. Ari e whawhitea oele o male tamau ainga lo loto. Whape whea. Na e awatua le tangata leanga e whai mau atali. Whape whea na e awatua tangata fowale Fatama fai mau atali mau avine whamavau. How can that be, Lord? You live for your macho mafu for una tala. But help me grasp it. Talo et tala. O finangalo yo macho lotu. Falinga le tua fatama ya macho I loa. Ei loe, sui ai o macho mafau. Sui ai o macho loto, sui ai o macho vaai, sui ai o macho sotai, sui ai o macho 𝚗𝚙𝚎𝚘, pulea le ai o macho wita. Macho wola I le o langa pulea le so that we live a life of self-control. Thank you for being a father to us, even though we are not worthy of it all. Tai whalau tele o macho lotu tama.
Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and 𝚟𝚒𝚍𝚎. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800-877-328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, 𝚟𝚑𝚙𝚎𝚘, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.